mun sang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu zong te in zain chi bai kan bu ka chu July ni som paruk inrin ni ania khothang lam chan chin le ral thuam lam chan chin update kan ngai thla ho le don nia Europe nuclear plant lian bera Russia chuan missile bun tarup mai southeastern Ukraine Dnipro hlui bula Zaporizhia nuclear plant chu Russia ina opta khania Ukraine thoktu te chuan nuclear plant hi anlain kola Russia in rawrel thungani Ukraine official te soidanin Russia chuan Zaporizhia nuclear plant a hian ral thuam tamtak missile system telin ada ti an soya heng lai chevel khopui te hi bei antum na sa hle ni an riat thu an soi Zaporizhia nuclear plant hi Ukrainian staff ten en kolma se Russian sipai zanga lai mayen ral thuam famkim nen an omchil me kani International Atomic Energy Agency chuan Europe rama nuclear plant lian ber hi Russia kuta tangin an la thei mai lova atu lam ve po beche chuang lovin political game a khel ve me kani tukin khan Russian force te chuan Kiev le a chevel an bom le dur maya nithum chungin mi som thum le pali an thile to zirtop zan nizan khan Russian missile chuan Dnipro city adenga mi pathum thi in midang som panga an hliam ti regional governor Valentin Resnichenko chuan telegrama aziaka Donetsk governor Pavlo Kirilenko chuan Eastern Ukraine mun soma Russian bomawangin mi pariat an thia midang som pathumin hliam an tur ti asoi ve bok ninga ni khan Russia chuan submarine atangin caliber cruise missile sakapa mi pui noi thum le sing sari zet omna Vinnytsia khopuya building pakhat chu deng fu in mi somni le pathum an lo thito Estonia in Himars salei veta US State Department chuan US Congress chu Estonia ram nena Himars phalna apek thuria tir M142 high mobility artillery rocket systems hi athak thu kan soito a Estonia po hian Russia laka invenan leive atumani US Defense Security Cooperation Agency chuan US Congress nena ashal dan tur le kha apedo boka he military package hi US dollar million zanga man turani Russia achet buan ta ka chuan US hian NATO thopui ram te nena anma moral thuam hi pek zung atumta ani ber hi Himars hi Lockheed Martin siam ni in truck ton nga arita tanga ka chhuwa theini NATO in Russian jet adang Russian thlona te chu Norway le Arctic Circle chunga an thlok maya NATO chuan an thopui Air Force tena P3C Orion le DA-20 jet Falcon te tir chuak ve ngalin Su-33 flanker D le MiG-29K Fulcrum te an intercept ngal ti an puanga NATO hi zoi chuan an che chuak ve hret don a angkhop mai Bill Gates hian engwangin nge hausakna zong pek chhuwa veka du tak mai July ni som pathum khan khowela pa hausa ber lo ni to thin billionaire Bill Gates chuan a hausakna zong chu anupui hlui le anin tro mek Bill and Melinda Gates Foundation pek vekatum thu apuanga khovel mi pui makti atlingani mi hausa te hian midang tran puinan an sum le payan the chuak fowa amaro chu hetianga avaya pe chuak vek du hi chu kan la helova duam na le mani masial na khovela hian thilmak tak zongani chiangalom tiro Microsoft co-founder chuan US dollar billion somni zet chu Bill and Melinda Gates Foundation a tun thachunga a transfer tur thu aziaka kumsang ni le somni le paruka chuan an foundation hian kum khata US dollar billion kuazet sum athe chuak theito donani Bill Gates chuan malam hun tur ka thira
khovel mi hosa list atanga pai kani theinan ka hosakna zong hi kan foundation a ka pevek donani ati tamau mai Bill Gates hian COVID-19 le Ukraine war wanga khovel harsatna a muchiang hle a an foundation hian mitam zo ka tan pui theinan sum tam zok pek chua hi adu ta ni an foundation ta na sum tho reng thin tu billionaire Warren Buffett chunga Bill Gates hian lom thu a soi bok pu Bill Gates hi sumanga satlia ringot lova aril ru po alo khawsa ani hi kathil nei te hi khotlang society tan man kadua tunang hun harsa takara hian mitam taktor na ati nep thei ka beisei billionaire dang te po anon pen chuak ve ze lam ti ka beisei ati bok Bill Gates hian a fa te tan thil tam takati sakto a zirna tha an nei theinan te eizon na mumal tak an nei theinan te le ret hei lutuk lova an dam kho chua ve theinan hun rem chang tam tak asiam sakto wangin tuna a ho sakna US dollar billion zale sompali zet hi a fa te ro chun tir atum lo thu alo soi fo to a pa ber billionaire ani wang ringota fa te billionaire tir atum lo bur maya a nge amol view nge khovela ami hring puite lai nat na in at hinlung anti dang lam zo zok a enga po chu ni se pachuan tak chu ni chiang mai ti chuan ral thuam chanchin le India le China ramri thu thar te po han update zoi bokila Rafael jet update kan soitel don nia India chuan French company Dassault siam Rafael jet fighter somthum le paruk jet leina tur agreement euro billion sari point pariat pasari man jet chu sang ni le som paruk kum September thla khan alo ziak fel to a thulom omdeu mai chu heng jet fighter somthum le paruk zinga somthum le panga hi chu India in adong fel to a Indian Air Force kuta a om to ni pakhatero hi chu French kuta ala oma technical thila fello a om nge moni thu chiang tarlan ani lo French National Day lom na in khom July ni som palia khan French envoy to India Emmanuel Lenain chuan Rafael jet chungchang hi atar langani Rafael jet batch no number fighter pathum chuan kumin February thla khan India ram anron thlenga tihian Indian Air Force chuan 4.5 generation jet somthum le panga akol veteran maya Chinese 5th generation Chengdu J20 ayen atha antile ngala China ne na han boi tharle po a phur om ve ta hrim don ni na langta India melma number 2 Pakistan chuan China siam J10 akol meka tuna hian J20 lak lu tumin ma alave mek bok Pakistanin 5th generation jet nei tuma ma alak tak sia chuan India po hian 5th generation jet nei tumin ma alave le ta a Cabinet Committee on Security CCS Prime Minister Hova meeting chuan March thla khan India ramasiam turin malak phalna a pefel to a 5th generation advanced medium combat aircraft AMCA siam turin an buai pui tan to ni in Defense Ministry chuan soi Indian Air Force hi squadron somli le pani siam turin sarkar chuan sanction apeto a ma se tuna hian squadron somthum le pani chia an la siam theya squadron khat hian jet fighter som pariat zel an kolani tuna tanga kum som lo thleng tura hian squadron thum siam bel thei anin beisaya squadron somthum le panga thleng bak hi chu ala har sari nenalang tin advanced medium combat aircraft AMCA big hi squadron sari siam tum malak ni in heyero hi chu thu mayala ni a 5th generation jet pakhat em pola omlova atakram ala hladeu tunlai hian China hian Ladakh lama boruaka siam tharle ni in an soya Indian Air Force po in le thois airbase a Rafael jet le
Su-30 MKI te ada ve ngal bok China chuan Russian Air Defense System S-400 le ama kut chuak HQ-9 system chu a inral rin tir to a India ramri hrul lama J-20 te po an thlokwal fo to ni heti lai hian July ni som pasari naktuk mai khian military level in biak na chhun zom ani lenga Eastern Ladakh chusul Moldova military talks voice som parukna China le India palai te inkara nei aniang India chuan Eastern Ladakh ram pani sipai te chu an omna masa alet le vek turin adua China eroin alapom thei meu lo March ni som pakhat khan military talks hi anlo nei to boka tin boina thar dang achuak ta lem lo boka ramri buai chungchanga hian permanent solution omri chia lo ma se military talks po hi athanem ve viu thomai ole khati zong kha tuntumata na international news ral thuam lam ne na update kanan siam thei chunile phut mai sela kan soi zelanga in lo ngai thazel don nia kan channel min lo ngai thak sak thina wangin kan lo me